Nama Jawaban Takrina, gelarku Melinda Sari Bruginting, peserta event K3WS nomor urut 27. Pepet iduru dalin turang dalin kulawas ideharku tantang pepet rende ate kundale delenaring ate kuroso turang ku inget kinarusu kita sirang lana jumpa emang kata turikan uga dage ukur nu bangku turang sebab waris babagi kula wes nalingkeun kena pepet iduru dalin turang dalin kulawas ideharku tantang pepet rende ate kundale delenaring ate kuroso turang ku inget kenarusu kita sirang lanai jumpa emaka kata turikeun turang uga dage ukur nu bangku turang sebab waris babagi kula wes nalingkeun kena pepet iduru dalin turang dalin kulawas ideharku tantang pepet rende ate kundale delenaring ate kuroso turang ku inget kenarusu kita sirang lanai jumpa sebab waris babagi kula wes nalingkeun kena
Bujuras Majojua membentak Rina.